lorkhom episode zasum ni panina milar in nei reilote tuntum chu thil danglam ve de olek ti chu khang o hripui lam ringot ngai to chuan ngai to na azim du riau maya thil dang dei khovel milar tak tak in nei reilo ve tak tak te chanchin en ho te ang pakhat na Kim Kardashian le Chris Humphries thiam thil big nei lutuk silawa chuan khovela alar ber ome anti thin Kim Kardashian le basketball player Chris te hi kumsang ni som pakhat khan anin neya ni som sari pani chung in nein anin then le ngal ani anin nei sen sawatan hian dollar makta duai som ve lai sen ania amai ro chu anin nei rei pha chuang lo ani Kim hian a in soifia na chuan uluk taka ka ngai tu anuin in then mei hi thain ka ria kan hmalam hun ve ve kan ngai tu a shan hi kan titlta ani ati anni pani hi kumsang ni som vel tang khan anin date chana hemi nu hian Kim hi basketball a en hu ani ta fo maya Chris Humphries a in khel hi alo en thin alo ni a chu thala tu te ho chuan ria in an thla chu lak dun ngei an tumta khotlang lam ho ti tui ber alo ni ta ani Kim hi an reality show awang hian an chung koin an lar ema chu baka Chris nen anin ton ma hian milar tak tak Reggie Bush Ray J le the game te alo kop hle to boka hengte hi media te chatui berani wangin alar pha zual hle bok ani an reality show pakhata hian Kim chuan bialpa anei le chu pasala anei nga lang ti soya media lamten tunge angai zon leang ti te anin rin siak lui line Chris hi alo lang ta ani mase an hanin nei ta chu an rin angot chu alo ni lo aniange Kim Kardashian te chung kwa larlu tukhi Christian azolo ni berin an soi Barack Obama kha mihang US president masaber ania alar po alar hle mase America chuan Kardashian family hi an lar dei zok ani tin anin nei hi mitam tak chuan kimita reality show Keeping Up with the Kardashian ti lar tum na mai ani antia Chris hi pasimple ve tak ania anin nei nu hian an pani hian reality show te an ti chuak ve a Chris chuan camera ma in lan reng chu a pe lo thu le private taka thamuang taka nun man adu zok thu asoi ani an mi zia le thil tum inang hek lo le anin nei kum sang hi som pakhat boka hian anin then le ngal ani pani na Pamela Anderson le Kid Rock Chelovin larvio ma se Baywatch star Pamela Anderson hi pasala chuan atluang lo ve khop mai ama hi Canada lam chuak ni in atlei ro chua BC Lion ho in khel a en na camera chuan anon focus a heta tang hian mi mel rial thlo chotanin anu loka khovela serial en hlo per Baywatch a CJ Parker rilem ron changin alar le zualta ani alem chanthiam ai ma in rockstar ho ngai zon a shada wang hian alar ma ani American rockstar Kid Rock nen hian kumsang ni pani khan in nei an han tum uta amai ro chu har satna neu an nei thuna wangin anin then le a kumsang ni paruk khan anin neya hemi kum ve hian anin then le ngalani anin nei tran tir lam hian Kid Rock pon fak a lo le a sapela akal te po chu asim ni nan soya achan chu Pamela hi khovela nung cha lam hum hal tu pol peta atan athok thina hei hian a pasal laka pora tha chuani na lang Pamela chuan anin then chana soina chuan kanin nei hnu kar khat vel tang khan Kid Rock hi zana inaum ngai lowa party le zuinin zan tin a chuak ati ani Kid Rock ve thung chuan kein sum ka thok chuaka ani hian a hmangral tin in nei ngai na om lo thu asoi ani hengbaka hian boina dangla theile chu an fa te an ni a Pamela hian Kid Rock nen anin nei mak hian Tomili nen anin neya fa te po an nei to wangin henga fa te hi a chhum ze langaya hei hi a pasal tan po phurit alo ni ve bok ani tin Kid Rock u naw nu hian Pamela hi adu lo hle ni nan soya Pamela hi khovel mei chezinga playboy chanchin bukoma voisom chuang lang thei tlem te zinga mi ani a athalak hi tlema sexy deu ani zela wangin ai lo tu tan chuan ei om lo ve tak ani bok reng ani hemi baka hian Pamela hi apasal hlui Tomili nen an fa te chungchanga an lain bereng thina voi khat phei chu Tomili le Kid Rock te hi anin ti buaya an bula om ho ten an lo thel nge ani pathumna Britney Spears le Jason Alexander mizote pona azai kan share lar mai Britney chuan rin lo deuin kumsang ni pali khan pasal anei thut maya khovel makti a hloin tunge a pasal ti chu zona lian ber ani
he pasal hi tu dang ni lovin ano pan lai tanga alo mel hriat to Jason Alexander ani a ani pahnih hi anin mel hriat na review to ma se han soi zui om shon lo Britney hi kum sang ni pathum kum hlui thla zan chuan Rain and Ghost Bar tia chuan azaya hemi zan hian mani loka NBA player boral ta Kobe Bryant nu pa pokha antel nge ani hemi zan hian Jason apo chu alo kal ve a hemi atang hian anin kop chhota ni in an soi Britney zai zo hian VIP room lama Jason anen chuan an ti dun lai mu ani a hemi nu hian Britney hian Jason hi a thlenna hotela riak ve turin a soma he hi zingdar thum le chan ve vel ani Jason ate ang napoi mo lutuk thok po ni lo a hun laya mi te staron luai mai na abula riak tura an som chu narchi ni in alang lova hemi nu hian Britney zaina po Jason chu akal ve ta zela ti chuan January sang ni pali khan Las Vegas a anin nei ta thut maya dar kar som nga panga vel in nein anin then le ngal ani he anin then chan hi hriat ani lova Britney chuan du ain fiam thua asang ma ni na soi palina Carmen Electra le Dennis Rodman Baywatch atanga ron lar Carmen Electra le NBA bad boy Dennis Rodman te hi kumsang khazakwa somko pariat khan anin neya niko chung vel chu anin nei ve niom takani anni pani hi kumsang khazakwa somko pariat kumtir lama tang khan anin thachana amai Dennis Rodman le Madonna te hi anin ngai zong thina Madonna nen anin then nu a hian Dennis hi a hun lai model lar Carmen Electra nen chuan an hanin zuya reilo te a anin neya reilo te abok anin then le ngal ani anin then chana hian soizui neu atam le a ami pa zok Dennis Rodman la hi khelmol chung le pon lama po a chet boro ve thei mawangin NBA bad boy tia a minglem wa sakhial kha ania a meichhia zok po hi playboy model alo ni bok nen omdun chu an har sat ve hle tura ngayang Carmen hian a pasal hian kut a thlak thin thu asoya hi Dennis chuan phaviau ma se anin thenzan hian Carmen hian police a phone na record te po mu thein oma heta hian a pasalin kut a thlak thu le a taksa thisen a chua thu te po asoi ani Oprah talk show a po khan Carmen hian Dennis a pasala nei chu adam chunga athil ti solian ber ani thu asoya zuarui chuan a pasal hian soi sak atum zi thu te po soi hian ani pangana Jennifer Lopez le Chris Judd Latin America lam chul chuak Jennifer Lopez J-Lo po hi pasal anga to zia chu kan theu ome tuna kan soi tur hi kum sang hi pakhata Chris Judd nen anin nei reilo chungchang ani Jennifer Lopez zai thiam le lam thiam hi music lama kher chuan mi tengai san award tam taklo dong to ania an lar chho chu mun sanga tur le concert in azin kwal sa le a heng an tura te hian zai thiam te chuan lam thiam an mani lam pui tu turan mo thina Chris Judd hi kumsom ni pakhat ani vela tanga lam thiam wanga larania Michael Jackson na MTV Award ta asai po khan a side dancer tura thanjinga atel phangatani chu larpui le zualin milar tam takte chuan tho puyetan an som ta sup maya Usher te NSYNC te Enrique Iglesias te ho nen po music video an siam ho to ani chuta Jennifer Lopez chu an music video Love Don't Cost a Thing ti chu asiama hetalam tur hian Chris Judd po atel ve ani he music video a alan hnu atang hian Jennifer Lopez nen chuan anin hre chho tana J-Lo po chuan akalna pianga chuan hruai ta zel maya heta tang hian anin ngai na chawa kum sang ni khan anin nei ta September sang ni pakhat khan anin then le ngal ani US Weekly na an komna J-Lo nen khan in nei tur chi kan ni lo kan mi zia ai nang lo lutuka kan ngai tu chian lo wangin kan han in nei ringot ani ati tin anin nei chung zong hian thamuang taka aom ngai lo thu asoi ani milar lutuk nupuya nei chu larna hian kentel tam tak aneya do theina zai damna te hi milar tam jok hian an tla cham tlang puya he hi chung ko din tur le in nei rei tur chuan apoi mo sia katlin lo ani ati lor kho mi lo thlir wangin lom thu kan soya lo subscribe in lo like la episode thar ilo hria zel theinan bell hi ilo click don ya